Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Sahabalardan ulusu. Abu Zar el-Ghiffari. Abu Zar Ghiffar urusudan. Ulu sahaba. Hazreti Bilal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in azançısıyla. Hazreti Bilal Peygamber ötkönden keyin Peygamberden keyin azan aytpay koydu. Peygamberden keyin Madinada azan aytuğa taqati kalmadı. Şamga ketti. Şamda 1-2 yıl жүргөндөн keyin түшүндө Peygamberimiz "Ey Bilal, men seni sagındım. Ziyaratıma kelbeysinmi?" dedi. Bardык нерсени таштап Madinaga kelgen кезде azanды айтты. Ошондо Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах Пайгамбардын аты келген кезде чыдабастан ыйлап азанды уланталбай калды. Бирок Hazreti Bilal bir күн жолдо баратса, бул жахилият динге чейинки болгон адамдарда болгон мүнөз экен. Абу Зар динге чейинки жаман мүнөзү тутуп калды дагы, "Я Ибн Сауда, эй кара катындын баласы" деди. Не деди? Эй кара катындын баласы деди. Hazreti Bilal közülen jaş agıp Rasulullah'ın aljanına arızdanıp geldi. "Ya Rasulullah, Abu Zar el-Ghiffari meni enem menen namıstandı, enem menen şıldыңdadı" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün süyüktü sahabası Abu Zar'dı çakırdı. "Ya Abu Zar, inneke raculun fikel cahiliyye." "Ey Abu Zar, sende dağıyla İslamga çeyinki bolgon kaldıklar var eken" dedi. "Musulmanga jaraşpagan İslamga çeyinki bolgon sıfatın var" dedi. Al sıfat emne? Enesi menen şıldыңдап koydu. Bugün biz urmatlı musulman bir toğan. Bir-birimizi sen sartsın, sen andaysın, sen түштүксүн, sen түндүксүn. Андай маселеге болбош керек. Бул жахилият маселеси. Эртең ар бирибиz мүрзөгө келген кезде Rabbın kim? Peygamberin kim? Dinin kim deydi. Сурооду билдикпи? Суроо эмне экен? "Мен Rabbuk? Ve men nebiyuk? Ve ma dinuk?" Peygamber Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin kim? Ушул суроо берилет. Кайсы партияндансың дебейт. Кайсы уруудансың дебейт. Кайсы улуттансың дебейт. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Abu Zar, sende дагы эле исламга чейинки болгон сыпат бар экен" дегенде, ушундай ыйлап Abu Zar мындай дейт: "Энем мени төрөбөй койсо болмок экен, Peygamberden ушул сөздү уккандан көрө. Ушундай үмүт кылдым, энем мени төрөбөй койсо, Пайгамбардан ушул сөздү уккандан көрө, же болбосо ушул сөздөн көрө, менин мойнумду кылыч менен үзүп салса жакшыраак эле" dedi. Өзүнүн туура эмес иш кылган ишин билди да Abu Zar чуркап чыкты дагы. "Ya Bilal, 60 gradus ысык кумга бетин коюп, ey Bilal кел, бутуң менен баскын. Men nadandык кылдым, жахилдик кылдым, сени шылдыңдап койдум, энең менен шылдыңдадым. Бетимди баскын бутуң менен андан турам" dedi. "Vallahi Allah'a kasam içem, sen depsemeyince ordumdan turbayмын" dedi. Hazreti Bilal kelip ыйлады дагы айтты. "Allah Taalaga sajda kalgan жүзүңдү эч качан мен депсебейм, тур бир турганым" dedi. "Кечирдим" деп экөө кучакташты. Экөө тең ыйлашты. Jahiliyatda İslamga çeyinki bolgon jaman sıfatты taştadı. Peygamber "Da'uha fa innaha muntinna." Bul sassık nerseni taştagıla deydi. Men uruğa, ulutga karşı emesmin. Bирок Peygamber aytkan, ulutum menen sыймыктанам, uruğum menen sыймыктанам. Bирок eç kaçan başkalardın üstünön özüңdü jogorу koyup, başkalardı şıldыңдабагын. Kebirler bulardın tegi jok deydi. Bul jeti ataсын bilbeyt deydi. Tegi jok bolsa kaydan keldi al? Ойланбайсың бу? Теги жок болсо кайдан келди ал? Kullukum li Adam ve Adamu min turab. Bardыңар Адам атанын балдарысыңар. Адам ата топурактан. Топурактан жаралдык, топурактын үстүндө жашайбыз, топуракка кайра киребиз. Топурактан кайра чыгабыз. Эмне? Сен высший сорттагы, башкалар 3-чү сорттон болду. Урматтуу мусулман бир тууган, biz ушул мекенде ынтымак болбогон жерде эч береке болбойт.